Bia Kamal ka Noor Online TV channel bane Raj ke kui Sudan ban madan le rodo tin ka jan gwasme bane jalinkel Sudan rikti kona tuok tin ka rikti baj ban madan le rodo tin ban jokole linkel no angum shi tuok ki angum le rodo Kenya mshana manana shanung la news killer ka changa jandang diok ka pai kelwon kin dang ro jandang ro diech re wich ka Sudan anetin kon tin la tup ka lwa kare wi ka Sudan bana jelin kere na me chikan la ne ti shop ke kinni ne ti shop ke million ro ke million ro 2 million re which ka Sudan million dang ro re wi ka Sudan shika pot ke shika rodian bar shika no re wije chwal ka shat shika no ka shat ka korun dang ro karodian ne ti 2 million ti jen re wi ka Sudan o shika no ka shat ke kwi kur ndana tuok adiyan en gwasa men go ne dial ci gen chew ka shat chana men she let step back a bit karikte pyro den lat gwasa me Sudanese tin content chir pot ka kwi koran tuok tela ko wido den boko wuten ken shaga betray the comedian la kum Sudan you me pailan me shange me chalat ka sa Sudanese gen kum Sudan che ne editi tilaji Sudan tini te chiro bar ka sa Sudan shaga mo ga dwal medi ko gwi ken no bisa Sudanese biken ba ka mak chir me shi anene me che to ko no shi kum Sudan che South Sudanese shaga nak gwam no ngude South Sudanese tin re wi kama dene ka Al Jazeera mi yene gwi yana shaga no dwal medi ko an wo bugal ben ka neighboring country la South Sudan ka jano wo kum den wo ka menega ne konti la South Sudanese chicken gwi nye en wo tel dobro dien biken jien biken ko shat shat tiega kene Sudan no ko ken ko widi tiek ajen mi mo waka tinan winami ban we danen dong de tiega je kon gikel kos ken ka widi tiek to dong teken ka duom de ga chuko jen winami chirgamen te South Sudan gwi kona me kame be me na me Sudan na me shat mugwi ya gwasa me na me South Sudan ne de kon yalde churian bar chikana obaga kujima antam ne de churian bar ka wo dar foro kujimi chikana ngai ka shat alo shat jan gwadan en lo katin shigma shiane no ko ken choje dan shu ke shi choch amudong de la lana je ko choje mo che didalong shada me mugwi kona me ko Sudan jene gwada Khartoum jene ko kor jen Khartoum twogotino shiuren kula bar kuna ala din kan waka ka shat gwata me na me South Sudan gwata me Khartoum jene gwada dan shiuren loktin jene South Sudan gwasa me ko chetel duoben tama ko ta dana na ka South Sudanese ke je ne to konti la de ni Sudan shiuren bar kan yal 2 million people jikana ngai ka shat ka tandi en de toten kon chidot ki ka South Sudan kwan manana shalat gwasa me kwan jeling ala almost 1 million people have fled into neighboring Chad in the nearly 2 years. Since war broke out in Sudan, a consortium of international agencies has said, the 23 organization said in a press release that those displaced include more than 720,000 Sudanese and more than 220,000 Chadian who returned home because of the conflict. Nearly 220,000 kan ji shata tere wicce ka Sudan wani lokacin ganin Sudan but chika utang mi chikan chokel kan show ka 720,000 Guadame what the release say that 9 out of 10 people forced into displacement were women and children, and many had endured terrible acts of violence, including torture, rape, and sexual slavery. Ray within Winamika Sudan, Kado Baja Yachang and Jagaja. Telekaway, option again, option in a big jan boka shot. The quick courage to a contaminate Kenchikan dear. The International Humanitarian Organization operating in Eastern Chad warned that the majority of those refugees and returned do not have access to the protection
and education assistance they direly need. Waken tele kadul gorgum je kana shan msho ga shado chimne ni mo teke na to bejelo ne dung ne tichi konte ka win mugwa win mete tarai ne win mugwa mete ka good infrastructure te ka development ano ka bajele dak abilla ponana nyo je gwa no Sudan ta je kurs ka shang je kana ka Sudanese antama ne ti chi ka shat and manimi a shimal te kon ben ka wich Sudan ajen bi ko lun joka ka lun yan jok be jelon ko me jen Darfur tem Darfur jene Darfur kanidin kon tin nyen ka kuma Sudan ka kanidin kon en shar en shat ka South Sudanese la lar ka no ikana kwa support the South Sudanese ajen do bdana na ka South Sudanese na mo na me jen da no gora de nyage ngude tele information murung mushana no ka kwinen en kon tin tin la South Sudanese ka lun yan jokre wich ka Sudan ka lun yan jokre wich ka South Sudan ko me dana ci tuong me shange ci me gwa me je gor ga jeno ken de ko lu njok na me jeno gor de nywa yekel an ban nyaw je gum da den ba keep updated keten kon lat ko rodien re wichin winami biataman